Pamiarsa warsani mangkin Pemkot Denpasar pacang mecikang pewangunan gedung SDN sani sampun kaon. Sekadi sani kelaksanayang ring SDN 2 Panjer warsani mangkin. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Denpasar Dr. Andos Kompiang Gedi Mausang, Pemkot rau mangkin kantun mecikang ring kuentenan 14 gedung SD sani lianan, nanging Pemkot taler ngaptiang, sida mecikang mekekali gedung SDN sani sampun kaon inggi punike, SD 15 miwah 23 pemecutan. Kompiang Gede ngaptiang Pemkot sida ngewangun turmaning ngewohin ruang kelas SD, anutin pengerencana saat tetimbang ring skala prioritas. Tias punike mangdane wenten pemerataan pemecikan wangunan, sawo wengkon kecamatan, kanan inucap kanton sida keselehan ring mekata gedung SD sane durung pulih uratian. Minekadi ring gedung SDN 15 miwa SDN 23 pemecutan. Sekolah inucap nyayubin tetiga kantos petang Banjar. Sedurungnya nih Wakil Wali Kota Denpasar, Kade Agus Aryo Wibowo Mausang, warsani mangkin Pemkot sampun ngewangun miwa mecikang 15 gedung SD, sani wenten ring Denpasar, kewawahin saking 15 proyek inucap, kali gedung sekolah seni anyar miwat lulas wangunan lianan pindah ke pengelantur pewangunan saking warsani lintang. Ring warsa kali tali kali likur, utsau mecikang wangunan inucap teler pacang kelanturang. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.